Evo, ušli smo u 3. godinu, a vi ste se setili tek sada da obavite razgovor nekakav sa mnom, da bi čuli nekakve istine o tim događajima pred rat, početku rata i nekoj kasnijoj fazi, gdje sam ja bio jedan od aktera, jedan od možda ključnih aktera tih događaja. To što se niste ranije javili, što niste pružili šansu da ranije kažem, to je vaš problem, a ne moj. Koji su bili ciljevi Jugoslovenske narodne armije? Ja moram da vam kažem jednu nepobitnu istinu. Šta mene najviše vređa? Mene kao čoveka, kao ljudsko biće, kao komandanta, najviše vređaju izmišljotinja o broju poginulih u Dobrovoljačkoj ulici. I ja vam tvrdim da to nekome uopšte ni dan danas nije interes da se zna prava istina. Koliko je bilo poginulih? U Dobrovoljačkoj ulici je poginulo 6 ljudi. 3. maja u Dobrovoljačkoj ulici je poginulo 6 ljudi. Od toga 3 pukovnika. Doktora Bulović, Mihajlović Boško pukovnik i Sokić Miro pukovnik. Potpukovnik Božanić i jedna žena, Šuko Nurmela, muslimanka, koja je išla sa nama, nije htjela da ide, ona je sa nama išla, rekla idem sama, pa da poginem, jer to nestiču da poginem. I jedan vojnik, Tomović Zdravko iz Han Pijeska. Molim vas, od vojnika je poginuo samo Tomović Zdravko iz Han Pijeska i ja bi ovu priliku iskoristio da posebno izrazim saučešće porodici, ocu i majci tog hrabrog vojnika koji je vozio za volanom bio i oni su ga ubili iz čista mira. Koliko je zarobljeno vojnika? Molim vas, što se tiče poginulih, to vam je istina. 100% istina. Ja ne znam šta je u tom svetu koji toliko dramatizuje tu Dobrovoljačku, te masakri, te haosi i tako dalje. Kad je bilo mnogo težih slučajeva i situacija. Ali je to u tom trenutku nekome trebalo. U politici, nažalost. Ljudima kojima su životi ljudi bezvredni. Šta se dogodilo u Dobrovoljačkoj ulici? Najveća je sramota i države i vojske i vas tamo, što niste našli za shodno da ja to davno objasnim, jer to samo ja znam i oni ljudi koji su bili. Nažalost, mnogi svet, čije su namere veoma sumnjive, ja čitam i u novinama i tako dalje, toliko izmišljaju oko te Dobrovoljačke ulice, to su Srbi, znate. Mene ne bi čudno da to neprijatelj onaj naš definistani. Izmišljaju koje što, znate. Ali je činjenica da je 6 ljudi poginulo, a proneti su glasovi da je poginulo, mene su ovdje ljudi dolazili i kažu čestiti ljudi koji su obmanuti, kaže minutne sve, ali brate, izgnuti je mnogo. Jedan kaže koliko to ti imao, pa kaže zadnja je cifra 199, pa ja sam ostane toliko imao u koloni. To su strašne stvari, to je propaganda, to nečije. Nije to slučajno, to je negdje u nekoliko centru pripremljeno. U kom centru? Kome vi najviše zanimljivo? Ja mislim u Beogradu. Ko je to u Beogradu? Što se tiče vojnih ovih, mislim da je to Panić, Nedeljko Bošković, Ljubodrag Stojadinović, to su užasni ljudi. To su ljudi koji su najmanje za vas učinili. Naprotiv, za vas tamo. Ali su mnogo zla naneli našoj vojsci. Milutin Kukanjac umro je 6 godina nakon ovog svjedočenja. Nikada nije odgovarao za granatiranje Sarajeva u prvih 7 ratnih dana, koliko je komandovao drugom vojnom oblašću. Ni otmica predsjednika Republike nikada nije bila predmet procesuiranja. Ipak, ovo svjedočenje bilo je dokazni postupak u Haškom tribunalu, a što je možda i bitnije, ovo svjedočenje ostaće, bez obzira na sudove koji su ga koristili ili ne, krunski dokaz agresije na našu zemlju za sve buduće generacije koje se budu pitale šta se to u Bosni i Hercegovini dešavalo od 1992. godine. I na celo Sarajevo svi gađaju. Sem armije nema.